tuan-tuan perempuan, kita continue kita punya kelas hari ini. Tadi masa mula-mula pada sesi yang pertama kita dah kenalkan diri saya, tuan-tuan perempuan kenalkan diri perempuan. Kita dah kita dah tahu apa itu history of the Negara daripada dia first established, first published sampailah latest publication 2015. Dan dia punya structure apa different structure daripada 2008 tu 2015. Jadi kita tengok pula quality principle. Tadi saya ada beritahu di 2008 dia ada sebenarnya dia ada 8 quality principle lah. Tapi dalam 2000 ada bawah tu ketiga. Nanti saya ada punya slide. 2015 dia ada 7 quality principle, management principle. Iaitu customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making and relationship management. Jadi daripada 7 quality principle ni kita akan go through satu persatu. Kita tengok dia punya new process approach to quality management system. Ini dalam 2015 punya ISO. Adopt a process approach that integrate the plan, do, check, action. PDCA. Kalau tuan-tuan biasa tengok dalam internet dia ada buat satu bulatan plan, do, check, action. Cycle together with risk-based thinking. This approach requires organization to clearly define and manage their process and the interaction between them to achieve the desired result. Maksudnya proses tuan-tuan tu daripada clause 4, clause 5, clause 6, clause 7 tu dia mesti ada interaction dia. Contohnya kita buat satu proses, apa kita punya planning untuk kita ambil student. Lepas tu planning kita tu okey, kita do. Do ni kita ambil student. Lepas tu kita check student, kita dah buat marketing apa semua, kita dah buat nak buat pengambilan, kita check. Adakah student ini memenuhi kriteria prerequisite entry to the program. Kadang-kadang kalau dia minimum prerequisite entry tak ada masalah. Kalau high prerequisite entry yang jadi macam contohnya dekat satu college dekat Salak Tinggi, masa saya pergi audit, dia student dia masa saya pergi buat sebagai pegawai pengesah luaran, student dia saya bagi tidak terampil untuk program diploma sebab tidak memenuhi prerequisite entry. Dia cakap mesti ada SPM, dia letakkan internal dia punya prerequisite, credit in English, credit in Math, credit in Science, and dia punya sendiri tahu internal dia sendiri naikkan prerequisite entry. Jadi student dia masuk dengan lulus tapi D dengan E. Still lulus tapi tak memenuhi prerequisite entry. Jadi student tu lulus tak? Tak lulus. Sia-sia 3 tahun belajar. Jadi apa cara dia kalau terjadi macam tu? Dia kena tengok balik dia punya external contact of organisation. Siapa? Statutory and regulatory, JPK. Appeal dengan JPK. JPK appeal dengan JPK pada syarat JPK budak tu boleh terampil, tapi dia tetapkan syarat terlalu tinggi internal. Jadi saya bagi tips sikit lah, kalau kita nak buat apa-apa program ataupun apa-apa polisi, kita kena set dia. Kalau kita nak continuous improvement tu berlaku dengan baik, kita kena set dia dekat minimum requirement. Tapi jangan pula kalau kata statutory and regulatory punya requirement dia mesti credit in English. Tapi kita ambil kita punya internal policy lulus bahasa Inggeris. Yang itu pun salah juga. Jadi sebab tu kita kena ada kita punya risk table. Risk table tu kita buat. Kita punya requirement rendah daripada regulatory requirement. Apa kita punya mitigation action? Mitigation action dia, Cik Azlan kena pergi buat surat dekat pengarah JPK, minta exemption on the credit in English. Lulus, boleh ambil. Tak lulus, tak boleh ambil. Jadi Cik Azlan pasti kena pergi buat lah. Cik Azlan sebab account maintenance requirement dia
credit in English. Okay, itu dalam NOS bukan kata kita punya repayment. Tapi itu makanan jazz dia tu. Okay, jadi kita kena bohong. Jadi kita tak boleh bukan kata dalam ISO 9001 ni kita tak boleh deviate. Kita boleh deviate, tapi kita mesti ada mitigation action kita. Kalau kita kata polisi kita semua tak boleh deviate, mesti follow polisi, kita akan jumpa jalan mati. Deviation dibenarkan dengan syarat ada mitigation action dan dia achieve the desired goal. Kalau kata kita nak pergi ke point A, kena melalui jambatan, kena melalui sungai kan, kita cakap tak boleh, kita deviate, kita shortcut, kita tak payah lalu jambatan dan sungai, kita straight, tapi kita sampai ke destination B, yang itu tak boleh. Okay? Jadi kalau kita shortcut, kita buat jalan lurus, kita acknowledge statutory and regulatory, tapi dia destination tetap ke A, yang itu dibenarkan. Okay? Maksudnya kalau kita nak deviate, kita mesti ada kita punya process of deviation. Okay? The approach validation, clarify, manage process interaction, yang ini dah effective management of process and the overall system is achieved by applying the PDCA, PDCA cycle, while focusing on risk-based thinking to identify opportunities and prevent unwanted outcome. Maksudnya sebab tu kita perlu ada identify kita punya risk dan identify kita punya opportunity. Jadi SWOT, dulu ada SWOT, strength, weakness, apa dia? Dan last kali trait lah halangan kita. Jadi opportunity and trait. Strength, what is our strength? Strength kita apa? Kita mempunyai duit yang banyak, itu strength kita lah. Duit banyak, kita duit banyak, itu strength kita. Kita punya weakness apa? Proses dia panjang sangat, sampai sekarang barang tak sampai. Itu adalah kita punya weakness. Duit banyak, proses terlalu ketat. Opportunity kita apa? Kita punya good leader, Cik Azlan. Dia selalu pergi HQ. Itu opportunity yang kita ada. Kita punya trait apa? Trait kita ni trait apa? Halangan kita paling besar. Sudah saya dengar dah ada satu kelas, kami 2 kelas. Itu tak apa, nanti kita bincang kemudian. Okay, dan kita pergi pada risk-based thinking essential for achieving an effective QMS. Untuk kita achieve kita punya quality management system punya, kita mesti establish essential risk-based thinking dan kita mesti achieve. Jadi benda ni adalah important. Macam mana nak achieve nanti saya akan ajar selepas ni. The concept of RBT ni, risk-based thinking, has been implicit in previous edition of ISO 9001. Maksudnya dalam 2008 ni lah. For example, carrying out preventive action to eliminate potential non-conformities that do occur and taking action to prevent recurrence that is appropriate for the effect of the non-conformities. Maksudnya kalau kita ada jumpa non-compliance, kita di-issue oleh non-conformities, maksudnya NCR lah. Jadi kita kena buat preventive and corrective action. Dalam 2008 punya ISO, dia ada preventive and corrective and preventive action. Dia panggil CAPA, KAPA. Tapi dalam 2015 ni dia dah tak ada dah KAPA tu dia buat corrective action dan preventive action tu kita cari dia punya root cause analysis. Okey? Apa benefit kalau kita ada ISO 2015 ni? Apa benefit dia? Sekarang ni Meteor tak ada kan? Tak ada ISO kan? Apa benefit of Meteor Academy kalau kita ada ISO 9001 2015? Okey, ini adalah saya senaraikan sedikitlah benefit. Consistently provide product and service that meet customer and applicable statutory and regulatory requirement. Maksudnya bila kita punya regulatory ataupun statutory, majlis datang ke, bomba datang ke, JPK datang ke, KESUMA datang ke, dia sentiasa certified dengan kita punya
product and service. Okay. Lepas tu, bila dia satisfied dengan product and service kita, apa maksudnya? Dia boleh jual kita. Kalau you all nak masuk, you masuk BTO. Kalau you all nak masuk rangkaian komputer, you masuk BTO. Maksudnya dia jual. Facilitate opportunities to enhance customer satisfaction. Siapa kita punya customer? Customer kita siapa? Student kita lah. Parent student. Based my experience, hari-hari telinga ni macam besar kena marah dengan parent. Telefon pun 1 jam, dalam pakai loudspeaker pergi makan. Ingat. Yes? Tanya Cik Azlan lah. Jadi customer satisfaction. Based on yang Cik Azlan communicate dengan saya last week, ada satu student dekat college lain, adik dia nak masuk event, dia tak nak duduk kat college tu. That means itu adalah very poor ataupun bad reputation of the college. Maksudnya adik dia nak join sini. Sebab dia kenal Cik Azlan. Okey? Maksudnya dalam organisasi kita ada personal. Personal kita mainkan peranan yang penting untuk kita achieve dia dari goal. Jadi benda tu dia ada goal. Kalau dia tak integrate personal dengan certification, maksudnya kalau personal keluar, certification dia tak ada apa. Faham jadi dia mesti integrate. Address this and opportunity associated with your organization contact and objective. Demonstrate conformity to prescribed UMS requirement. Jadi demonstrate conformity. Maksudnya kita kena tunjukkan kita punya kita mengikut proses yang ditetapkan. Okey? Okey, kita pergi kepada requirement ISO 9001. Ini adalah requirement dia. Satu adalah scope, dua adalah normative reference, term and definition. Nombor 4, contact of organization. Ini adalah class dia. Jadi kita tengok saya dah explain dia punya class sampai 10 sampai improvement. Dekat mana audit tu berlaku? Dekat kelas mana? Siapa boleh jawab audit tu berlaku dekat kelas mana? Internal quality audit ataupun external audit. Dia berlaku dekat kelas mana? Performance evaluation. Correct. Good answer. Okay? Dia berlaku dekat kelas 9 audit. Lepas tu kita ada buat macam after complete the cycle ataupun the activity at the end of the year, kita akan buat satu management review meeting. Itu adalah dalam cost improvement. Sebab dalam management review meeting tu kita punya boss top management dia akan dictate action taken to be action. Okay, kita pergi one by one dia punya kelas daripada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kelas 1, 2, 3 ni adalah determine dia dalam kita punya polisi ataupun quality manual. Dalam kelas 4 nanti pun dia akan ada breakdown yang cukup besar sampai kelas 10. Kita tengok provide a framework for any organization to achieve the following goal. Be able to demonstrate its ability to consistently provide product and service that meet customer and applicable statutory and regulatory requirement. Ini adalah dia punya framework dia. Framework yang dia sediakan untuk kita mencapai kepuasan pelanggan dan juga regulatory dan statutory. Be able to enhance satisfaction through the effective application of the system. Maksudnya kalau kita ada satu sistem ataupun proses yang bagus based on the ISO punya requirement class, maksudnya kita akan satisfied. Kita akan berpuas hati dengan sistem yang kita ada. Kita tengok kat bawah tu, note the term product and service only apply to product and service intended for or required by the customer. Maksudnya kalau kita buat scope of the certification, kita nak apa? Customer kita dia nak kita punya quality of training. Jadi scope kita adalah training process. Training proses tu daripada mula kita lantik pegawai penilai, kita buat assessment pegawai penilai, lepas tu kita develop
kita punya Brighton Instructional Material. Sekarang dipanggil BDP ya. Sekarang dipanggil apa? BIM dia dah isolate. Dia buat baru lah. Saya pun tak ingat apa namanya. Bahagian apa ni? Apa tu? Apa maksud dia? Bahan pengajaran dan pembelajaran. Okey. Tu, tapi BIM lah. Brighton Instructional Material. Okey? Jadi kita latih instructor buat assessment, develop training material, develop kita punya training notes, dan kita punya lesson plan, itu semua diaudit. Kalau kita punya scope yang kita apply adalah training operation. Training operation. Okay? Jadi kita tengok for the purpose ISO 9001, the term and division given di ISO 9001 shall apply. Iaitu yang pertama shall. Kalau kita tengok dalam manual kita, perkataan tu apa ni, PPD shall. Shall adalah requirement, mandatory. Kalau you tak buat satu daripada 10 pun adalah non-conformity. Okay, shall. Sebab tu bila kita develop quality manual ataupun quality policy, perkataan-perkataan ini jangan main letak je. Kita kena tahu. Kalau shall, dia is recommend ataupun mandatory. Kalau should, indicate recommendation. And PPD should. Kalau you tak buat, you kena ada justification. Itu adalah recommendation. You tak buat, tapi you ada justification. Acceptable. Yeah? May indicate permission. And can indicate possibility or capability. Empat perkataan ini sangat penting dalam kita buat, kita develop kita punya quality manual atau quality policy. Information mark as not is the guidance in understanding of clarifying the SPF document. Kalau kata you baca dalam buku kelas, buku standard, buku standard ni sebenarnya you kena beli dekat Sirim, ataupun you boleh dapat dalam open source dalam internet. You akan boleh dapat, tak ada masalah. Macam you berkhusus dengan Sirim, you akan dapat buku tu. Macam saya course dengan Sirim, saya akan dapat buku standard yang original. Kalau you upload open source dalam PDF lah, tapi tak ada masalah, konten dia sama. Okay? Jadi kalau you tengok dalam buku kelas, not tu adalah guidance in understanding. Maksudnya you kena baca. Sebab apa? Contohnya, dia bagi tahu short, shoot, may, can, kan. You pun baca. Tapi apa maksud short, shoot, may, can? Baca kat dalam note ni. Okey? Jadi dekat mana nak gunakan short, shoot, may, and can? Itu adalah sangat penting. Kalau you rasa tak penting, tak apa, you boleh buat. Tapi auditor datang, tu short Padahal dalam standard dia tak kata benda tu mandatory, tapi you tulis short. That is mandatory. You yang letak dia punya standard lebih tinggi. Jadi adalah satu non-conformity non-conformant. Jadi kita kena tengok dekat mana. Okay, kita tengok term and definition. Quality is defined as a degree which is set of inherent characteristic to the field of canvas. Jadi itu adalah maksud quality itu. Maksudnya degree with a set of inherent. Maksudnya kita punya kepatuhan kepada polisi kita. Management is set coordinate activity to direct and control and organization. Maksudnya management ni adalah satu set activity yang mengurus, mengawal selia dia activities dalam sesuatu organisasi. The system is set interrelated of interacting element. Sistem ni maksudnya kalau dalam daily working environment kita, sistem ni adalah proses kita. Sistem. Kita tengok sistem item, sistem sentrum pening betul kan? Sebab tak belajar, kalau belajar baru. Jadi cari guru yang betul. Cik Azlan guru yang betul lah. Okay? Tapi dia ada guru dia lagi. Master guru dia. Okay? Jadi sistem ada dalam sistem ni tak bermaksudnya macam electronic system, backup system tak. Dia sistem ni dalam konteks of the ISO 9001 ni, proses tu adalah sistem. Sistem bekerja kita, proses kerja kita. Okay? The process is sent in related interactive activity which transform input
to output. Jadi sistem kita adalah sistem kita nak buat sistem training and proses kita. Proses tu daripada input to output. Dia tak boleh kita nak ambil scope, kita proses training tapi kita nak buat student intake saja. Student delivery tak boleh. Sebab proses dia mesti ada input to output. Apa proses tu mesti penuh. Daripada dia mula sampai dia habis. Sebab tu dia fikir dia nak macam pathway kan, training pathway kita. Pathway tu gimana? Betul? Student tu gimana? Pergilah mana-mana kan, jadi hidup ya. Jangan mati dekat sini kan. Jadi hidup. Risk the effect of uncertainty. Maksud risk itu adalah effect of uncertainty. Okay? Non-conformity is the failure of fulfill requirement. Objective is the result to be achieved. Maksudnya objektif tu, quality objektif tu adalah kita perlu achieve. Macam mana nak achieve quality objektif? Saya sebut tadi. Setkan table of KPI, Key Performance Indicator. Contohnya objektif kita adalah to be number one training provider in Malaysia. To be the number one. Jadi KPI kita apa? Nak achieve to be number one tu KPI kita apa? Performance of the training outstanding. Outstanding tu cuma bila kita set KPI ni mesti measurable. Macam mana kita nak ukur KPI kalau tak boleh measurable? Betul. Outstanding you maksudnya berapa? 90 ke 100? 100. Kalau 100 tak ada yang lepas. Dia mesti ada range. Mesti ada range. Mesti ada range. Contohnya kalau you set the outstanding is 90 to 100, dia mesti ada range lah. You set outstanding 100. Jenuh lah. Siapa nak cek balik? Alah 99 dah cukup. Cek balik tak boleh jadi dia mesti ada range. Okay. Lepas tu correction is the action taken to eliminate and detect non-conformity. Bila kita buat audit, kita ada non-conformance. Jadi kita kena buat correction. Non-conformity kita buat correction. Dan kita kena monitor the corrective action kita. Kadang-kadang kita buat correction ataupun corrective action yang jangka pendek untuk kita selesai masa tu. Next dia berlaku lagi. Maksudnya you punya root cause adalah salah. Bila kita dapat non-conformity, kita kena cari root cause dia. Penyebab utama. Kenapa kita punya student knowledge dia tak dapat 100%. Contohnya tak dapat outstanding. Knowledge student kita bagi moderate saja. Why? Adakah kita punya tenaga pengajar kurang experience? Bila kita buat analisis, no. Pengajar kita very experienced. Bro. Lepas tu adakah kita punya 10 auditor? Kita kena cek 1.6 juta. Kalau auditor kita salah gaji adalah okay? Maksudnya kita kena cek balik apa benda yang penyebab root cause tu kita kena cari dia punya akar undi kenapa sistem tu failure ataupun proses tu tidak berjaya. Audit, apa maksud audit? Is systematic, independent and documented process. Maksudnya, kalau saya di Meteor Academy Shah Alam, walaupun saya adalah certified lead auditor, saya tak boleh ambil Shah Alam lah. Kalau saya ambil Shah Alam, bagus. Takkan saya nak condemn diri saya, tak bagus. Saya condemn diri saya, tak boleh. Mesti independent. Maksudnya, kita mesti ada cross audit. Meteor Academy Bangi, dia akan audit Meteor Academy Shah Alam. Meteor Academy Shah Tengah dia akan audit Melaka akan audit Alam. Kalau macam tu pun tak bagus lagi. Nanti saya kau tim kat Bangi pula. Janganlah dia. Maksudnya kena buat betul-betul cross audit. Kalau kita kat sini tak boleh kan. Ataupun yang cara terbaik set ataupun create a independent department. Sebab tu
the organization that have the certification of ISO, they have the quality department. Very independent. Macam saya, kalau saya duduk 6 company lama, orang memang tak suka saya. Sebab saya orang quality. Datang je nak cari salah. No, mindset tu kena ubah. Audit bukan untuk cari salah, untuk kita perbetulkan apa yang salah. Okay? Objective evidence is the data supporting the existence is very variety of something. Maksudnya, bila kita nak buat audit, kita cakap is non-conformity, kita mesti ada objective evidence. Apa yang menyokong kita nak bagi dia non-conformity ataupun NCR. Kita cakap, ni kau tak pakai tali pinggang, bagi NCR. Di dalam polisi tak ada pun kita kena pakai NCR. Jadi auditor tu salah. Jadi dia mesti support by objective evidence. Okay? Contohnya kita bagi tahu kita buat finding Cik Azli datang bekerja pada pukul 8. Itu adalah menjadi satu kesalahan di dalam Meteor punya polisi. Meteor punya polisi, saya ambil, saya challenge dia. Meteor punya polisi, kalau saya datang pukul 8, saya balik pukul 5. Adakah saya balik awal belum pukul 5? Tak, saya balik 5.30. Adakah menjadi satu kesalahan? Kalau lupa auditi macam tu, ataupun orang yang diaudit macam tu, you penat lah. Auditor penat. Jadi auditor ni, kalau you bagi NCR, you kena ada objective evidence to support your non-conformity. Kalau tidak, nanti kena challenge masa closing meeting, merah muka. Auditor kan? Itu dia untuk ISO dia ada pejabat ke? So kalau nak auditor dia turun daripada pejabat dia itu semua turun. Okey. Auditor. Maksudnya external lah. External kan internal? Dua-dua. Okey. Sebab tu saya cakap, kalau internal, saya cerita internal dulu Kalau internal, biasanya organisasi akan set satu department quality. Maksudnya dia tak buat kerja pengajar, dia tak buat kerja management, dia akan menguruskan quality. Dia akan datang daripada pejabat dan audit. Maksudnya, kalau dia adalah satu independent department, macam contohnya macam quality department, dia seorang boleh audit Melaka, boleh Syalam, boleh Bengir, boleh audit Sunam Tani. Kalau you tak ada department quality, you appointed the QMR. Maksudnya, organisation kena appointed QMR, Quality Management Representative. Okay? Quality Management Representative ni among employee lah. Contohnya kalau Cik Akmal, dia latih Azlan sebagai QMR. Azlan kena ensure all the quality policy, quality management system is run according and meet the standard of ISO 9001. Jadi Cik Azlan punya kerja, QMR ni punya kerja, dia kena appoint internal auditor. Maksudnya dia kena appoint Bangi satu, Shah Alam satu, Melaka satu, Sunam Tani satu. Sebab you tak ada quality department. Maksudnya Cik Azlan kena appoint satu auditor dekat setiap branch untuk dia melakukan cross audit. Kalau you ada quality department, tak perlu. You ada 2 orang pun cukup quality department. You seorang pun cukup. I sebagai quality department, I duduk ke office I overseeing all your activity, follow the process or not. Bila cukup, ikut schedule, I datang bagi. I nak tengok you student intake punya record. Oh tak ada, ni kat sana, ni kat sini, ni kat sana, kat sana. I bagi you setengah jam. Takkan cari auditor nak cari, you cari. Tak boleh cari NCR. Auditing fail to show the evidence that the student intake has been done in July 2025. Objective evidence saya apa? Live evidence. Okay? Maksudnya tak ada file tu, tak ada. Maksudnya. Tapi kalau statutory and regulatory depend on your certification body. Kalau you apply dengan SIRIP akan turun. Kalau you apply dengan Biro Veritas punya auditor akan turun. Maksudnya, kalau you hantar application, contohnya you dah ada certification lah. You nak renew certification 11
1 month before venue certification, you kena acknowledge that you punya certification body. Nanti dia akan hantar reply, you akan suggest date ataupun dia akan suggest date, kita agree, dia akan datang. Macam tu. Tapi kalau AS dan 100 auditor dia dekat Malaysia, hanya ada dekat Sirim, saya tak pasti Encik Amir masih terjemah dekat Sirim. Kalau tidak, kita punya auditor daripada India, China dan Singapore. Itu saja. Jadi kos dia agak tinggi lah. Dia punya travelling, dia punya accommodation, semua kita kena sediakan dalam kita punya costing lah. Okey? Okey, ada apa soalan lagi? Saya menjawab soalan pun. Okey ya? Interested party is the person of organization that can be affected by or perceive themselves to be affected by decision of activity. Ya, maksudnya interested party. Contohnya kita student affair dengan bahagian training, lepas tu finance dengan management, dia ada interested party, itu internally lah. Jadi macam mana kita nak satisfy kita punya interested party dengan proses-proses yang kita develop lah. Okay? Repayment is the mean of expectation that stated generally implied of obligatory. Okay? Okay, kita get start lah. Macam mana kita nak fulfill? Tu panjang lagi tu. Okay. Macam mana kita nak fulfill the ISO 2015. Dia punya clause lah. Lepas tu define the context of organization in terms of issue within the external and internal environment. Maksudnya meet the expectation of interested party, scope of QMS and QMS and its process. Jadi ini adalah dalam dia punya salah satu clause dia kan. Jadi kita kena define the context of the organization. Maksudnya kita kena buat satu table dan table tu mesti live. Maksud live tu apa? Live tu sentiasa update lah. Ada amendment, ada changes live. Jangan kita buat satu table, dia mati. Okay? Jadi kalau dia table tu mati, maksudnya kita punya table tu tak berguna lah. Table tu mesti live. Maksudnya bila kita buat context of organization, kita mesti tahu apa risk kita, apa opportunity kita, apa mitigation action kita kalau berlaku risk. Okay? Demonstrate leadership and commitment. Okay. Taking accountability for QMS, ini adalah siapa? Kita punya leadership or commitment, kita punya pos paling besar. Kalau kita appoint dia managing director sebagai kita punya leadership, managing director, dia kena buat commitment punya policy, ataupun statement of commitment. Establishing and committing the quality policy and objective. Jadi BTO Akademi bagi ada quality policy lah, ada quality objective lah, ada motto, vision and mission, ada kan? Siapa boleh terangkan saya apa vision and mission? That's mean communication. Macam mana kita deliver our communication tu ada problem lah. Jadi apa quality policy kita, apa quality objective kita, apa mission and mission, ada. Tapi dia cakap establishing communicating. Macam mana kita communicate? Dalam website kita ada? Siapa yang buka website semalam? Tak ada. Jadi bila last you tengok mission and vision of the BTO Akademi bagi? Jadi itu soalannya sebab dia cakap establishing communication. Biasa saya sebagai auditor, biasa saya tengok benda ni ada. Sebab apa ada? Sebab QMR dilantik ataupun dia ada quality manager. Tapi dia tak communicate effectively. Maksudnya macam contohnya kita ada board tak? Safety board ke, policy board ke, kita tampak this is our mission, this is our mission. Okay, jadi communicating kita melalui poster, communicating kita melalui email. How frequent BTO Academy conduct the meeting for the staff? How frequent? Meeting
marketing banyak tiap minggu kan. Tak. Buat Tapi adakah dia involve all the trainers? Involve. Department ada meeting. Ada meeting. Apa yang you communicate during the meeting? Okay. Siapa yang conduct? PPD ya? PPD conduct. Nanti lepas ni masukkan dalam satu agenda meeting tu, kita refresh balik apa kita punya mission and vision. Kalau kita ada objektif dengan polisi, refresh balik. Sebab apa? KPI kita based on kita punya quality objektif kita based on kita punya quality policy. Okay? Jadi bila kita achieve KPI, tak apa, BTO Academy dia tak ada ISO. KPI achieve lah semua, tak apa. Tapi one day tiba-tiba bos ni, kita ambil ISO lah. Benar. Sebab saya dengar dah, international student lah, international student, saya ada dengar dah. Kan, tak payah tengang-tengang gitu. Tapi international student syaratnya mesti ada ISO certification. Betul? Betul? Mesti ada ISO certification. Faham tak? Sebab tu universiti dia ambil. Kalau tak ada, melalui KPT lah. Okay, kalau nanti buat star rating apa semua, ada ISO lah. Tinggi ratingnya. Padahal tak comply pun. Curikan itu just joke. Bukan maksud saya macam tu, just joke. Okay, integrating PMS sistem into existing business process. Maksudnya, kita buat PMS, kita set dan quality management system, jangan short sendiri lah. Kita mesti integrate dengan kita punya business process. Maksudnya, proses yang kita laksanakan hari-hari cuma tambah baik. Sebab apa? Sebelum ni kita buat, tapi tak ada rekod, tak ada documented. Kita buat, kita boleh cerita, potong jari lah, saya buat. Where is your evidence? Tak ada rekod. Jadi itu kalau orang daripada luar dia tak percaya. Tapi kalau you duduk dengan saya, kita duduk, mungkin kita percaya sebab kita nampak you buat. Tapi orang luar, auditor yang luar, dia tak percaya. Jadi sebab tu dia kata integrating PMS framework into existing business process. Jangan short sendiri, kita kena integrate dengan existing process yang kita buat. Promoting the use of process approach and RBT, risk based thinking, providing resource. Maksudnya nak suruh orang buat, siapa buat? Orang pun tak ada. Jadi HR kena buat recruitment, resource. Nak suruh orang buat aircraft maintenance, mana aircraft? Aircraft tak ada. Kita tukar otomotif. Ambil kereta sendiri, bawa masuk buat otomotif. Macam tu lah maksudnya. Jadi resource tu penting. Resource ni tak semestinya personal. Dia boleh jadi equipment, dia boleh jadi macam sistem. Contohnya nak suruh kita buat project management. You buat project management, takkan nak kena habis sakit kepala. Belilah project management professional tu, beli. You masuk dia input, dia keluarkan chart, dia keluarkan report apa semua. Betul? Professional lah sikit. Betul kan? Duit banyak, kan? Okay. Jadi macam tu lah. Maksudnya resource ni penting resource ni bukan kita punya responsibility totally, tapi kita kena acknowledge the management. Kalau kita cakap di bawah-bawah management tak tahu, top management tak tahu pun, kita cakap dengan kita je lah. Jadi kita mesti ada perantara kita mesti aktif lah. Perantara kita mesti aktif. Okay? Communicating the importance of performing PMS requirement, how to conforming the PMS requirement, ensuring PMS achieve in state of result, achieve tak kita punya PMS ni. Jadi to define the achieve of PMS ni, kita kena ada proses-proses kita, KPI kita apa semua. Engaging, directing the supporting person to contribute to the effectiveness of PMS. Maksudnya, kalau kita create, kita develop the PMS, lepas tu kita tak communicate, kita seorang je buat, kita tak bagi tahu semua staff to comply, maksudnya kita tak achieve the PMS punya result. Faham? Sebab tu, kalau kata satu company dia nak apply for ISO certification, dia akan bagi awareness and interpretation and awareness of ISO ni to all the staff, IPA ni kepada orang-orang yang terpilih sebagai
maybe dia akan di-appointed sebagai internal auditor, ataupun dia akan bagi kepada supervisor, sebab apa, mungkin ada cross audit of department. Macam itulah. Jadi awareness semua kena ada. Kalau you ambil satu part of awareness, contohnya supervisor semua pergi awareness, lepas tu you conduct internally, acceptable, dibenarkan. Kalau kita nak panggil satu kilang macam Cik Azlan pergi Port Razak tu, berapa ribu dia punya staff nak panggil buat awareness, untung saya. Company rugi ya, satu hari stop operation. Manufacturing dia takkan stop even 1 hour operation. Manufacturing. Contohnya itu manufacturing. Kalau aircraft, kita ambil student-student yang ada bad attitude lah, datang lambat apa semua, lepas tu kita release dekat industri. You know, 1 minute you delay the aircraft, the company kena tanggung kerugian RM35,000 dekat KLIA ya. 1 minit MAS delay kapal dia akan pergi tolak belakang. 1 minit RM35,000, kalau dia boleh terbang balik dalam masa 2 jam, 120 minit kali RM35,000. You tak tahu. Sebab tu kadang-kadang kita punya student outstanding dalam dalam education lah, dalam exam apa semua bagus, tapi attitude dia tak bagus untuk that field. Sebab apa? Dalam aviation, punctuality, discipline is most important. Kita cakap tak boleh pakai cap, dia pakai juga. Jalan, intake start, zoom, cap masuk dalam. 16 juta engine. Kalau repair, kalau beli baru 20 juta. Memang beli baru lah. Dia panggil not cost effective kan. Jadi macam itulah. Okey. Sambung lagi promoting improvement, supporting the management role and the mistake. Yang ini kita kena ada. Kita punya JD lah. Dia kata management role. Management punya JD apa? Untuk management, kita punya JD apa? Tapi kita senang. Macam you all under PP, PPD, under JPK, pergi buka dalam panduan dia punya JD. Kecuali pemerintah cakap tak boleh, sikit sangat tambah lagi. Nanti barangkali dia lah yang barangkali dia tambah lagi JD. Primary duty, secondary duty. Primary role, secondary role. Tengok secondary role 30, primary role 11. Jadi itu bincanglah set your organisation. Tapi sebenarnya tak boleh bincang. Itu adalah HR punya set kuasa dia. Jadi dia punya sebagai pegawai penilai, apa dia punya responsibility. Lepas tu itu main responsibility mesti diambil daripada JPK punya panduan. Lepas tu dia akan bagi secondary role. Secondary role buat apa? Banyak kan? Macam-macam lah. Dia buat marketing, dia exit final, dia buat recruitment. Itu lah secondary role. Primary role dia apa? Employee, apa semua tu, deliver training, betul itu dia punya primary role lah. Okay. Actually the customer and service certificate and regulatory payment are determined and stood and constantly met. Maksudnya kalau kata ada requirement daripada customer, kita kena met juga lah. Okay. Ensuring that all risks and activities that can affect community product and service and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed. Maksudnya customer satisfaction ni dia kena ada bagi customer feedback lah. Every year, kalau dalam industri, sebelum end of the year kita akan hantar customer satisfaction survey. Lepas tu kita telefon customer, nanti kau bagi 100 Sebab apa? Sebab kita set customer satisfaction rate mesti lebih 90. Kita sendiri set. Lepas tu kita sendiri takut. Bila kita bagi survey kita takut sebab kita set 90. Jadi set tu minimum requirement. Kalau you cakap 75% and above is acceptable satisfaction, you letak 75 lah. Kalau you letak 90, very narrow lah. Sangat close you akan dapat. 90 tu tinggi, betul tak kan? Kalau bos saya cakap 90 tu buat dia boleh dapat, tapi dia letak diri dia 90.
Maksudnya dia worth juga lah. Jadi bila kita set dia requirement, set dia apa benda, kita kena ada discussion ataupun kita kena bincang betul-betul. Terutama sekali kita for starting lah. Kita baru start 2 tahun. Kita set customer satisfaction survey 90. Yang itu agak is. Jadi kita new starting, kita letak below. Lepas tu baru kita boleh bekerja pada clause 10 improvement. Tahu 2 tahun, lepas 2 tahun kita increasekan 78. Lepas 2 tahun kita increasekan 80. Janganlah 75 lepas 2 tahun letak 90. Itu pun risiko juga. Jadi sebab tu you perlu attend the 7 principle quality dia. Kalau you ada 6 Sigma, Lean Sigma, itu adalah khusus-khusus quality kan. Macam mana kita nak set the KPI, macam mana kita nak set the requirement, itu penting. Okay, ensure that the quality policy, any quality policy is appropriate to the purpose of the content organization and support its strategic direction. Quality policy ni, kalau kita training provider, kita mesti set based on training ni lah, jangan kita set different. Provide a framework for setting quality objective. Jadi kena ada framework macam mana kita nak setting quality objective. Include commitment to satisfy applicable requirement. Maksudnya commitment to satisfy applicable requirement tu siapa? Include commitment to continual improvement and is available interested party as appropriate. Include a commitment satisfy applicable requirement. Maksudnya dekat situ macam mana kita nak achieve the quality objective. Komitmen dia dah siapa? Sebab tu bila kita letak KPI, CEO, KPI dia apa? Itulah komitmen dia. To satisfy the applicable requirement of the quality objective. PPD, PPB apa dia punya KPI? Itulah komitmen dia. Okay? Jadi benda tu mesti documented. Tak boleh saya cakap KPI ni siapa? PPB mana? Tak. Memang dia point. Mesti documented for audit purposes and to achieve the desired goal. Okay? Lepas tu, lepas quality policy ni hierarki dia, quality objective. Consistently with the quality policy measurable. Take into account applicable requirement. Objective pun mesti measurable. Relevant to conformity of product and service and to the enhance of customer satisfaction. Monitor, communicate, update as appropriate. Maksudnya monitor ni siapa monitor? Kalau kita tak ada quality department, quality management representative. Siapa-siapa yang dilantik oleh kita punya top management. Kena monitor. Sama ada daily, weekly, monthly and yearly. Kena monitor. Communicate. Jangan kita communicate. Kita buat meeting. Meeting adalah satu medium communication yang bagi saya efektif kalau dilakukan dengan betul. Okay? Sebab tu meeting kena ada agenda. Kalau tak ada agenda, kita akan menyimpang. Kita nak pergi Banting ni, tapi kita tak ada tentatif. Dapat kat Kelang, balik rumah tidur Jadi kita kena ada agenda. Sebab bila meeting without agenda, kita akan menyimpang. Kena pula saya dengan Azlan ada. Memang jauh menyimpangnya. Sampai ke KL, kita tahu apa semua kat tahu dia. Okay? Okay, update appropriate. Kalau perlu update, maksudnya bila kita dah set quality objective ni, tapi bila kita tengok quarter 1, quarter 2, dia cakap kita takkan make. Jadi kita buat amendment lah. Buat amendment untuk kita rasa lebih logik untuk kita achieve. Okay? Lebih logik untuk kita achieve. Okay. Takat ni ada apa-apa soalan tak? Lepas tu kita tengok have action plan, kita what will be done, what resource will be required, who will be responsible. Ini adalah kita punya dalam kita punya KPI, kita akan set semua. Okay? Nak break tak? Nak break tak? 5 minit ke? Boleh Boleh. Kita break lah 5 minit. Lepas ni, lepas 5 minit, kita akan sambung balik kepada kita punya quality management system. Ini tajuk besar, plan dan TMS. Okay? Okay, kita break 5 minit. Lepas ni kita sambung.
Lan, boleh habis.